Mwiriwe neza, tugiye kureba ukuntu twashira label cyangwa se tikete iranga kampani runaka ku gishushanyo twashushanyije muri SolidWork. Iyo SolidWork imaze gufungura tuza hano file new part, okay. Twarangiza tukaza tugahitamo plan turashushanyirizamo, urugero dufate top plan, normal 2, tuze kuri sketch dufate cycle tuyishushanye, select tuze muri duhindure measurement dushire muri mgs, twongera hano back dufate dimension, uruziga turuhe dimension zire milimetero 80, turangiza tuze hano exist sketch tuze muri feature command dufate extrude boss bevel, twe extrudinge kuri milimetero 100, enter, yes, twemeze, turebere muri zoom to fit dukirike kuri kano ko hejuru. Niturangiza tuze dufate front plane normal 2, tuze muri sketch command dufate line, tuze duhere hano muri center, hano nimba dushaka gushushanya cycle tuzana hano imbere tukongera ikazaho, okay. Right click select tuze muri smart dimension, kuva hano kugera hano, sorry, kuva hano kugera hano, tuze dushireho milimetero 50, noneho kuva ku iyi line kugera muri origin dushiraho milimetero 30, okay. Dufate aha kugera hano dushiraho na milimetero 50, enter, turangiza twe existing la dimension dufate hano muri origin duhodinge control dufate iyi point dufate n'iyo hejuru, iriya point tuze tubikore vertical relation. Murabona ko sketch ibaye full define, turangiza tuza hano tuvivure, yes, twe existing sketch, murabona ko ya line yagiyemo, tuze tuyirebere muri zoom to fit hano hejuru, twongere dufate top plane, dufate top plane sketch tubakinge zoom to fit, okay. Exist sketch, urugero dufate right plane normal 2, niturangiza tuze hano kuri kano dufate sketch tuyireba neza, tuze dufate ibintu zimeze nka cycle tuze tuyishushanye hano kuri origin, select, nyuma dufate iyi point iri hano duhodinge control dufate n'iyi point iri hano, iyi tubigire horizontal, okay. Tuze dushake fate smart dimension dufate iyi point iri hano ni dushireho mesure milimetero 15, enter, dufate iyi point niyo iri hano
dushireho milimetero esheshatu, enter, then okay, twexisting sketch. Niturangiza tuze tuyirebere muri isometric. Okay, twongere tuze hano dukirike kuri kariya, dufate ya sketch isanzwe, tuze muri feature command, dufate script boss b, hano profile, dufate kaga sketch, path, dufate iyi line. Okay, niturangiza twemeze, turabona ko twateyeho umukondo. Niturangiza tuze dufate fillet, dufate constant radius, dukirike hano fillet radius, dushiremo milimetero ebyiri, yes, dufate aka, twongere dufate na kano, tuze kuri enter. Okay, twongere dufate fillet, dufiletinge iyi side, dushireho cancel fillet, dufate iyi side fillet kuri radius ya milimetero 8, yes, enter. Niturangiza tuze dufate sketch command, cycle, dufate kwiyi side, dushanye cycle, enter. Okay, dufate smart dimension, tudimensioning uru ruziga, turuhereze milimetero 70, enter. Okay, tuze muri feature command, tuze muri extrude cut, tukatinge kuri milimetero 90, milimetero 94. Okay, twemeze, turabona ko agatasi tumaze kugakatinga, turotatinge, dushire fillet inside, fillet muri inside kuri fillet ya radius 8, twemeze. Okay, twongere tuze dufate fillet nanone, cancel, dufate fillet hano, dukoresha full round fillet, side ya mbere dufate iyi, side ya kabiri dufate iyi yo hejuru, side ya gatatu dufate iyi ya ndani. Niturangiza tuze twemeze. Okay, turabona ko kagatasi twamaze kukabona. Nyuma tuze kagatasi tumaze kukabona, nyuma niturangiza tuze tugatera irangi, tuze hano dufate iri rangi tukirike ku iyi side. Okay, niyi mo ndani dushiremo iyi, niturangiza tuze twemeze. Okay, turabona ko agatasi turi kukabona neza. None ubwo aho tugeze niho tugiye gushiraho labels. Turaza hano kuri tukirike hano, right click, tumanuke dushake ahanditse rendering to, rendering to tuyishakemo hano, render tools, tukirike hano, niturangiza tuza hano dk preview, dukore browser, aho twasevinze ya label dushaka gushiraho cyangwa se picture. Urugero taza hano desktop, nyishakire muri hano muri WhatsApp document, anyereka ko nta kintu kirimo. Nkore back, mfate
hano kuri vehicle jack back, my gallery, urabona ko amafoto arimo mfitemo iyo nshaka, nze mfate urugero, mfate iyi picture ndi kudorowinga, urabona hano ko yajeho, nindangiza nyiterure nyishireho, okay. Urabona ko yajeho, aha nshobora kuyizuminga, nyigira nini cyangwa se nkayigira nto, it depends. Hano nshobora naho kuyizamura, biterwa na designer. Urugero hano nze muri mapping, hano mfate cylindrical, njye mfate projection, okay. Urabona ko iriho, then nze nemeze hano yes, kano nako ngire cancel. Murabona ko ya picture yahise ijya muri ka gatasi as labels. Iyi niyo twita figure cyangwa solid work modeling. Ubwo hano murakoze cyane, nabakangurira gukora subscribe, like, comment and share kuri YouTube channel, aho tuzajya tugenda tubona ubusobanuro buhagije kuri solid work tutorials in Kinyarwanda. Murakoze cyane, nta hindi tutorial ikurikira. Murakoze cyane.